بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. Mahuli, buwas rin pamuji serta pagsyukur po Allah subhanahu wa ta'ala dari kita niyo halugal nulia, lugal kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman, karena tumunay sin daakan niya serta makahampit iban makadawhat sin sa lagu-lagu nikmat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari inayat diatbat na to kahinapusan hindoon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iqtarabat as-sa'atu wanshaqqa al-qamar. Di matong nain adlaw kiamat.
Mahita sabab in mga alamat sing kiyamat, alamat sibi-sibi, kasi aman tag 100%, di matuna. Hambuk na ridtuin, pag nabisin, pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siyang kahinapusan, wayroon hay karuan niya, atawa sumuno kaniya. Imana niya, di na lumuhay. Kata hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. Amin siyukat si mga Quraysh, tanda kaparatsayhan, simpang Hindu, simpang mo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyukat din kaniya. Pangbunalim pag-ianon niya, laong niya, pakitaan kamo, pasipakan hatuhan mo imbulan niyon magduwa. Amo na ayat biat bathain doon. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Nasipak imbulan magduwa. Inhambuok hansipak niya hatungod sin Jabal Qubais. Inhambuok nakabutang ha tungod sin Jabal amuin kalupahan ko ingan niya. Nagdaraig na sila. Sumagawa indua budi ni damikian lamod siya rin sa mga alamat sin Sa'a as-Sughra. Karena wayroon na indua budi ni. Way nakakitaan tanin. Nalapnas na. Karena piyaghinangan na kabayan. Mataod halawm si Makkah alamat sin adlaw kiyamat. Bang limiw na biangon dahil nga mga bay biangon halawm Makkah makaliw na sin taas simbud. Alamat na yan sin kiyamat. Ay matanyar ina sa makaliw sin lilos timindog doon ha lawm si Makkah. Amura ko manhati ko kulang sin alamat sugra amuin bang mag-abot na imbay sin tao Makkah iban Madina. Nabihayaw nakad in karandanan labayan niyaw nakon mag-abot na. In alamat al-kubra beita kato hangpuin taod niya. Jumato wayron dapat pajatuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan lumahil pagtawahon nila Al-Masihud Dajjal. Ambok pitna sa laggo-laggo. Bang dumatong inining karena kitaon panukas sa mga bariman bang biya dinin hugot si pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Masih ad-Dajjal makajari niya hinangon in hiwisaran kataan jumato sa roon doon. Biyasin bang aun hambuok usok di kumahagad ka niya simbayta niya laong niya kan siyo kubol ini laong niya kubol hi ama nabang ko siya buhion ini pabaytaon kayo kumahagad na kaw pukpukon niya hadyain kaya bubutangan sin kubol yagto umuwa amuin dahil nga laom sing kubol. Sa imatan niya mo kun, amuin tao laom sing kubol yagto. Syaitan magpasalupa biya lupahi ama niya. Pagguwa lang niya bunay. Anak ko, kahagad na kaw kanya. Sabab imbayta niya yan katan, bunan. Amo yan bang siya guma. Tumagna gumawa.
In pagyanon Masih ad-Dajjal, inseni a'war, rajulun a'war. Hambuk na yung mata. Tunggal. Manjari, pagguwa niya ini, malatag niya inmula. Kadtuon. Siya ini. Halawon sin, kapatanadlaw. Aming pagyanon lang niya, in ang kaadlaw ya sinang katahon. Ampay nini di majato. Aun siya mangubis tahon ang kaadlaw rasa ang katahon in lukay. Aun hula ang kajam da kumuha im matasuka. O siya tudum na katan. In hangpu tag 2 bulan. Dum kata. Aw nisab 6 bulan inadlaw 6 bulan indum. Ini di majato. Kalau man na to. Hati niya abutan niya ini kadtun katantan. Amuin suy-suyan sin katan kaputingan. Supaya kahakaron siya. Manjari habihay niin waktu niya panaugon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in alamat hikarwa. Amuin panaugon na mari pababaw singgumi in Isa alayhi salatu wassalam. In maksud niya amuin mamuno ha al-Masih ad-Dajjal. Dumatong siya roon hapagtawagon lang niya manaratul bayda. Dahon sin mga malaikat in Isa alayhi salatu wassalam maripababa sin gumi. Uwo siya turumatong siya sin waktu sambahayang subuh maun palukal yaon pagubos waktu pagsambahayang siya insukaton sin jamaah papag imamun hawakto adto sumagawa di siya mabaya. Karena simpang hurmat niya ha ummat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay imam din sa mga ummat simpang ho na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon na yaon in Isa alayhi salatu wassalam way hinang niya ruwaing ding simaglawang. In Masih ad-Dajjal nagliwot sing katan sing gumi alaw man sin dunya ini urulon niya lawahon isab sin Isa alayhi salatu wassalam mag-abot sila doon ha Palestine hapagtawagon lang niya Babul Lud doon sila ha Palestine dahil hindi in gumawa in Masih ad-Dajjal gumawa sa iring nga aspahan. Inaspahan amunayin hula sin Iran bihaon. Hula Iran. Dahil doon siya gumawa. At niya gumawa siya lang niya pag-ianon si mga ulama, gumawa siya ring ha lugal si mga Rafidah, doon siya abutan sin Isa alayhi salatu wassalam ha lugal si mga Yahud. At niya doon sa Palestine. So may ta, biyayaw ng Palestine, halaw man na sin Yahudi. Yaon ng capital city sin Israel ha, lauman sin Palestine, biyayaw. So sa kira-kira, masuk na yung waktu. Sa babi, biya may takato tanim. Naman jari, doon ha waktu yan, mag-abot man sila ibang sin Isa alayhi salatu wassalam, mabunok na siya sin Isa, dugsuan sin aun punyal niya. Pagpatay niya doon, in Isa, hituy niya in pagdakwah, panawag-tawag pa, ini kasabunnalan, amin iurulon in panawag-tawag sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Doon ayon masimesi siya na nanawag-tawag, mabagbag na in, amoy in tampan hinang sin Zulkarnain, amoy in tiyampanan niya supayari makakuha in Ya'juj wa Ma'juj. In Ya'juj wa Ma'juj, amo na hikato alamat, yung mga manusia ini lando mataod. Amo pagyanon biya sila sa pantun ang pandulo, gumawa din halong silungag nila. Maripakuha. Sarta lang niya, dumatong sila maun pa amin hambok lokal pagyanon Buhayrat Tabariya, aw nun hambok sapa, inlago sin sapa yaon kauhaan tag-upat square kilometro. Ilago niya. In tuwig niya yaon mataod. Amot ting kadtuon si mga Ya'juj wa Ma'juj inumon nila. Sampay in kahinapusan makainom kaniya way na makapintubig. Maubos kata. Naroon na yaon amo na ini manawag-tawag ay maglarak sinamin kahalan sin ini pakaradyan si manusia, wayroon manusia pagkadatan nila. Uning kabayan nila, hinangon nila. Naroon na yan, manghindua ay ni Isa alayhi salatu wassalam pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya in Ya'juj wa Ma'juj, amuyin langta, malidok na sila rin di hamabawsin, gumiinig. Dumatong kanila in Ud, panaukan sila Ud, tiap-tiap hambuok ding ha, tisulakan si Ya'juj wa Ma'juj, kutkuton sila sin Ud ha, kuan nila, haliog nila. Ingan sin Ud daon pagtawalon niya nakap. Magdungan sila, matay katantan, way makapin siya ng buhok. Manjay doon hayan, pagkamatay na ang mga tao yaon na mga tao malagbo. Doon hayaon, magbaho na ilang sinula. Pasal sin, amin o diyaon, manglipat na yung taod nila. Hawaran nila, mahalo na sila. Amo na sabing kapangayo sin, Isa alayhi salatu wassalam patuhan Rabbul Alamin, amuin hasupaya maigi na muin ngudarat amano siya hawak tuyaon parahan sin Allah subhanahu wa ta'ala manok-manok in manok-manok biya laggo unta amuin mag kawa kanila hambuk-hambuk dahil nga mga Ya'juj wa Ma'juj ang pa sila hibukit way sabi ta banghaw no hibukit harakat katawahaw no. Namo yan, naroon na yan, ini, pagkaluman unayin hula, panaukan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulan, in, katiluakan sin, gumi ini. Saltain ulan nito, mahinang parsawaban, mabuhi in tumbu-tumbuhan magbalik, laong si magkikisa, in kahalan mabiya sin parasahan sin timpo sin apo na to Adam alayhi salatu wassalam, in bungang kahoy tumuo marayaw, in kahoy anan si manusia sumannang bihad to in ini kahalan. Naman jarido na yaon, pagkarumayaw na in amuin pag-agama si manusia dahil panawag-tawag si Isa alayhi salatu wassalam, magbalik yung pag-iman nila patuhan Rabbul Alamin, dumayaw na, wayron nakawaakan mo si musulang, patayon na sin Allah ta'ala ini Isa alayhi salatu wassalam. Hawak to yan. So pagpatay kaniya, gumawa na isa pinalamat ikaupat. Amo ning pag-iyanon, khasab. At ini maglaho,
dapit pasubangan sin pula. Paglaho, doon hayan, imano siya maginggong, mahiluhala. At niya, wayroon na tumutog pikilan, nakal si mano siya, hawak to yan. Pag-ubos, doon hayan, magbiing na isa bin syaitan, gumawa, maripawawaw sing gumi, manasaw hamano siya, manghindo sing kabatalan katan. Puas doon kakanapan na isab, aon na isab laho, daing ha, sadlupan, singumi. Ubos ini kato niya, laho kahinapusan, doon ha, Jaziratul Arab. At ini ha, hula si mga Arab yun. Biyan. Middle East, pagtawakon sing kita. Naroon na yaon, hika-pito alamat gumawain aso. In aso, mabot sa milman to pa, taas silangit yadto. Putos in dunya inikatan sin aso, ubos ingkatan makahamot kaniya sin aso yadto, amo raroon hanim makagamgam, di kabugatan sin ini aso yadto, amo rin mga bariman, biya sa panton ulapay-ulapayon hadya sila. Ampay mga kafir doon han makananam sila sin amuin sakit dahil ha amin aso yadto. Naroon na yaon, ikawaloyin dumatong alamat, amo nain, gumawa nain, matasuka, dahil sadlupan. In pagbuwa sin matasuka ini, beta kato taniyo, atin niya, makatu, tuadlaw, magsunok-sunok, gumawa in matasuka. Naroon na ini, bang gumawa na ini, di na in mga malaikat magsulat sinammal. Way na ammal tay maon, way na duaa sambahon, way roon na ammal mangi marayaw hisulat. Sabab hibutang na ipagsusulat na doon hay ni launta hawak to simpagwa sim matasuka ini na dumatong na isabing pagyanon lang ni hikasiyam amuin dabba pagyanon hambuk hayop pagwaon sin Allah subhanahu wa ta'ala awan hadis daif na mayta doon in dabba ini ang kansiya ni piya lahil sin Allah subhanahu wa ta'ala manglasun hakatan manusia lasunun niya manusia si Buddha ini Muslim kafir. Naman jari doon ha waktu ini kahinapusan niya gumawa ng kayo. In kayo damikyan malatag in gumiini sing kayo. Ambok baita gumawa in kayo dahin ha sadlupan lamta pagyanong sadlupan dahin hayaman dahin harakat gumawain kayo sababin kayo pagyanon ha waktu ini dagat na iminang kayo sababin dagat bang mubutasun na indua amin na hinang siya tubig, na nang siya dagat, in siya yaon, masunog karwarwa. Amunin hydrogen iban, oxygen. Bang siya mabutas, malablab na siya.
Naman jari amo na yaon im magdoy hamano siya. Miya makad yaon hamano siya, haunon im mano siya nakabutang. Pagpaabot pagabot dumyaon, dumakanin kayo magdoy hamano siya sampay makaabot sila katan doon ha ini pagyanon ha doon haula Arab. Mapon doon katantan in mano siya hawak tuyan na doon hayaon wayroon na mu'min makapin ni sanabu patayon na sin Allah subhanahu wa ta'ala sababing makapin dakuman makabin amo ng pagtawag lang niya syirarul khalq amo na yung katan mangi mano siya mga magmamasyat katanta na mura kumaning makapin naroon hayaon pagkamapun na mano siya doon ha pagtaw hula Syam Ardo Syam naroon tayong Syam ini yari ha Syria biyan at niya ini nagsusuok na iban sin Iraq yaon doon mapun imano siya katantan hawak tuyan naroon hawak tuyan huyupon na insang kakala pag huyop sinsang kakala dahil waktu pagpapanjarik sin Allah Ta'ala ha Israfil asal insimod niya yaon biwutang na asal pa amin lugal amin long tapag huyupon niya yaon ang biya kato biya amin huyop-huyop yaon nahawak to at paghuyop niya na dumakan na in amin suwarayad to maubos na yung mano siya matay urulun ubos magkukusog in suwara in kataan sampay umangkat patas langit pagkat to patas langit matay na yung kataan malaikat pag-ubos ito malapay na sin inuno amoy nakabubutang hataas yaon imbulan insuka magtikbi na ilangit maignain uno niya maignain kandos niya mapakpak na pababa amo nadtoin humantak na maripababaw sin gumi maligot na in dunya sabab maignain iral sing katantan bibutangan nila sabab in mga bituon yan naon iral nila magligot sila ha diligutan nila di sila magdugtol in bulan damikyan in suka damikyan aon iral pa kaniya nahawak tutuion na in iral magtakbi na yan to katantan na pag-ubos doon hayan upat dakuman malaikat yung makapinbuhi Jibril alayhi salatu wassalam Israfil Iwan ini ikaupat ng malakal maut ubos umasubayin Allah subhanahu wa ta'ala malakal maut pila rakuman yung malaikat buhi laong niya to rakuman ikaupat kako laong sin Allah ta'ala kanya patayan na sila katan ubos patayon asubuhon na sabi malakal maut aun panakapin laong niya ako rakuman laong sin Allah ta'ala kanya mut matay siya sa rundoon awak tuad to napuas dito ang panayin Allah subhanahu wa ta'ala imiyan aynal jabbaru hauno na yung mga tao amuyin nagmanja hababaw sing gumini amin kanila ray maakad naubos wala at sumambag kaniya saan niya sambagon magbalik lillahil wahidil qahhar isa-isa niya rakuman amo yan in pagjato bang maglubo na in malubo na in gumi iban na singkatan niya bang dumatong na in alamat hangpu ini amo na yung pagyanon
alamatus sa'ah al-kubra. Nain pakaradyaan, yari halaw man nato, bihaon. Masi-masi aon pa, alamat siwi-siwi. Halaw man nato, mataon. Kikita nato. Bangimano siya, di na magadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na adab niya. Patuhan Rabbul Alamin. Adab ma'allah. Adab ma'al Quran. Wairun na. Way na panghurmat. In Quran, hisuk-suk na hadya way kaun kabutang. Way na pag-ayat. Hamok yan dengan mga alamat. Imareori kita abutan sa mga alamat yan. Sabing kato, bibis ta katanim amal ta. Bangdi parumatong in alamat kubra, masih pabibis ta in hinang nato. Amo yan. Namura-murahan. Ini itu kalau kapamintangan na to. Inuay rapat, jumatuyan, di na to sa ini kapag uyong katawa. Di na to kaingatan po no waktu jumato. Ada kala abutan kita. Hawaktu kita simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala tumtuma. Bangkaw simulang pa Allah ta'ala way pag-iman mo. Matarang yung beda sin hadis. La yaqtulul qatil hina yaqtul wa huwa mu'min. Intaw maamuno, awakto siya namuno. Way pag-iman niya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. In magjijina, hawakto niya nagjina. Way pag-iman niya. La yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Intaw manakaw, hawakto siya nanakaw, aun pag-iman niya, way. Sababi mu'min di maka, pangawa simbukon kaniya. Nain mga yan katantang, siwi-siwi, parkala. Ang biyata sin Rasul, misanin hatlubid hadya, ipamamagbut, manjari ka butangan sin hukuman. Sin pagtakaw. Namo yan hindi nga halian na to kung man kita riabutan si mga ito katantan. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan sa agama Islam, doon kita tumutog na pamiat simpamo na ito Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumutog doon hapiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan tumutog doon hapiang langan niya amuin sandalanta supaya kita rin makahinang. In karwarwa yan bang mo nahinang, kaya kau sin nakahinang taming sing ginawaran mo dengan pinarka jahannam. In tumangkis ng hapiang langan, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In himinang siyempiyang daakan, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way rupas. Subay in mu'min, muslim. Katang singkignot kahiwal niya, may nang naibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. But amuan ni maksud hangkan siya piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, mano siya? Wala kita piya panjari ring ha? Dugaing makhluk pagsusukuran ta pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Amo yan to. Demikian, tumtumun na to. In pagpatumtum kato tanyo sin, Tuhan na to Rabbul Alamin, dihi palupakato tanyo, in pagsabot na pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena in pagsabot kanya, ibadat na to, Patuhan Rabbul Alamin. Amo na in pagsalawat kanya. Man salla alayya salatan wahidatan, sallallahu alayhi biha ashra. Siyo-siyo in makasalawat ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makaminsan, gandahan kaniya sin Allah Ta'ala hangko karayawan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم وعنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
يصبحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Ustaz.